салом алейкум бародари аҳли исон, бачаҳои ғариб, бачаҳои муҷиб. Ман торговый центр Москва дароба мекашам тавқуъ. Ман ҳамҷа гуфтам ай бозор ки бригадирмон офисер нирӯӣ кардан, офисер НФС рӯӣ кардам, налоги ва НФС надодам. Налоги рафтам дар метро ай дарра ай гирдам ай буромадан да галидаги видно жильство Буттаев Суннатулло Абдусаломович ай дар Челябинский область гирифта будам. Нав як мошид омадан ма ба ҳамҷа гирифтагиам. Илтимос ай шумо хоҳиш мекунам ки ҳамин номерома менависем 995 941 80 18. яке агар ёфтем ҳамин номерро зан занем тавқуъ апо хоҳаро чӣ ай даст мон чизе гуфтем ман меометам барои ки ма видео гирифтагиам гражданствода уҷо даъват кардем ба дида мо бояд ма бирам бигирем. илтимос ай шумо ҳамин қай ки ҳамин лайк продюсера чӣ кунем ки ҳамин дастгирӣ кунем ҳамин бачаҳои чиёк кунем ҳаминро бигирем биёбем. илтимос ҳамин шумо сабаб бошед аз барои Аллоҳ биёрдам чунки ма дар ёрдам аз барои Аллоҳ кунем худованд аҷрша мерасад дар ҳаққтон иншааллоҳ. аввал охир худованд ҳам шумо сабабгор мешед иншааллоҳ ман биёбам. салом дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон боша. ҳамин бародаре ки паспорташон мебинӣ ҳамиё гум шидагиян, хоҳиш мекунам агар кадмит имконият дошта бошем видеоро дастгирӣ кунӣ то ҳамин паспортаи бародарро мо ёфт кунем ба хости худо. якташ дар шаҳри Санкт Петербурга, якташ дар Москва паспортошо якум бародар худаш гап зад, дуюм бародараш як имкони надошт паспорташон сураташон мондем видна жительствошон. бо чӣ бигӯм дӯстони меҳрубон, раҳмат барои ҳамаи дастгиритон, барои ҳурмати иззатон. баъд иншааллоҳ бо кадме ки барои бачаҳое ки граница мераванд, ман дар ахири ҳам мемонам, метунӣ ба ҳазар ба дили пар бире граница биёӣ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстон баъд яце ки шахсое ки депортатсия чи визаотун маҳкаманд ва ё наметунанд бо наги ки мо рафтем моро намондам. баъзе бародаро мераванд депортатсия ки визаошу маҳкаманд, баъд айустур омадаш намена ана мега шумо гарантӣ доде и каре у каре моро намонданд. худованд ҳамаи моро барои рост ҳидоят кунад. ассалому алайкум. ассалому алайкум дӯстони азиз, худованд нигаҳбони ҳар як кадми шумо бошад. аввалаш парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар мардуми ниёзманда кӯмак мекунед. дӯстони меҳрубон, фақат ман граница реклама мекардам масъалаи ҳамин мошиное ки ҳастанд 0500 я ҳаёт граница мемондам. акн на ҳама вақт меоем ки биёем ҳамин мошина нишон бидем, на ҳама вақт меоем ки мақсад бирем биёем ба он хозир ҳамин рақама мемонем. имрӯз бобои қандам ки омад, яъне ки мо қатем бародар граница шаҳрнома бастагем, иншоаллоҳ ҳама вақт мо рекламаш мекунем. бобои қандам овардем қатем ҳоҷиён, яъне компания ҳоҷиён шаҳрнома баст, яъне шаҳрнома маъние дора ки бояд бибинӣ факт далел гуфти бобо мӯҳри печат қатӣ ки мо мебинем, иншааллоҳ боварӣ қатӣ мераванд меёянд. аввалш парвардигор мебарад меёрад масъалаи документатсияш ҳам баъзе бародаро депортатсияанд, яъне ки ҳамун чиёшу визо чӣ меган ҳамун чӣ меган маҳкам мекунанд ку запрет мондагиянд. ҳамин запрет чӣ мешавад? ҳамоиш запретан мераванд аюс баъд чӣ мешавад? ваё агар айрасе гузаран рой мекунанд мераванд. масъала ина депортатсия запретуна мо пешаки проверкаш мекунем одаморо ки паспортша рой мекунад клен шумо проверкаш мекунед, баъд мега ки шумо запрете ё ки не просто баъзе просрочия ахир я запретша проверка мекунем, қарздор боша қарздорша проверка мекунем, золотой корона қарз банк ҳамаш соз мекунем. ина бачаҳо бародар дар паси экран гуфтае шуда ба он хотир омадем ҳам бобо шаҳрнома баст, ҳам бародаре ки мисол меге боборо оварда истифода бурда истода ё не бобо алҳамдулилло омад. ина якумин шаҳрномае ки дар Россия баст ба граница алҳамдулилло, яъне ки ҳам аз ҳисоби мо сабаб мешавем бародаро клиент меёванд, нуни хичо меёванд ё сабаб мешавам морам як чойпили худ барои фарзандои худ меёвем. ҳамчунин боборо овардем, иншоаллоҳ ба якумин ширкат рӯи шаҳрномаро бобоҷон баст, иншоаллоҳ оҳиста ба ҳам дига ширкаторам бобора яъне ки шаҳрнома мебандам. ман фақат дар ҳамин канали калониш ки 36 ё 37 ҳазор подписчик дорад ба ӯ дигарош кор надорам. бародаре ки қатиш то ҳозир ҳамкорӣ доре аюқа бисёр тумча парвардигор ҳамкорӣ кардам мегирам, ман ба бобо кор надорам. боборам чӣ мегам ба хотири худо омадай, яъне ман билети гирифтам вардам, бародаро билети гирифтан омадиян, иншоаллоҳ ҳай бо мехеза мерава. аммо мо ҳаракат мекунем ки рас ҳамин қа омадай бефоида ҳамҷа нарава. шаҳрнома банда ай ҷавса ай тоҷикистонам ки реклама кард ё видеочаш партофтан сайдинит кард реклама кард, яъне ки бибине ки ҳақиқатан омад бобоҷон ба чишми худаш дид ки ҳақиқӣ будааст. иншоаллоҳ бародаро чанд мошин доранд, ин хелас бояд сия дора бояд буридия
سیاه سفید سیاه سفیده یا تا دیگه هم خیلی یا خیر سفید باید یعنی دره روانه که ما زیاد شبه خب کردیم لکن نمیتونیم سه ترمونیم شاید روز شب که هر قطار مونیم یعنی که سیومکا کنیم اما اومدیم یک تشدیدی اینا گرفتیم رکلام کردیم دیگه اینجا واسه ویدیوها در کانال بابا خان میبرن در ما را میبرن ان شاء الله های با کدوم برادری که مقصد میخواد که بیای رکلام کنه خودشو همکاری کنه ان شاء الله شرکت بقوت جان خداوند حفظتون کنه السلام علیکم و رحمت الله ان شاء الله حرکت میکنیم شفیع را ودی تلگرام که کم کم یا پورچه ویدیو را هم کنن پارتان که سایدینی که از اون بابا خان میرن از ما میرن ها به وجه از خاطر به حرمت زنده و سربلند باشین وقتی که همین شرکت گفت که ما مثلا رکلام کنیم یوتیوب هم خیلی بده که رکلام میخواسته رکلام کن ما قطعی همین کلونی همیو شته گاب زدم ما گفتم که گوش کنین ما همین یک آدمی هستم که انیق گام میزنم روز نشود که یگام کمبودی شود که با ما کمبودی رو با میخیزم همون بگاب دام کمبودی رو گام میزنم گفت که همین خیلی انیق برای که همین انیق که شما ما که گاب زنیم ما آدمی مسافرتی گاب زنیم باید کارمون فقط حجت و رقم و مهر و پیچت کتی باید باشه برای همین برادرو ما همین قطعی کلوناش قطعی مسئولیت کردگیم گفتن که همه تنج آروم ما میبریم همین قطعی میبیاریم وقتی خوش قطعی یگم مایده شده کمبودی هاشه ما کمبودی رو برطرف میکنیم ما بوده اگر یگم شکایت شد ما اینم با ما میگم که با همین گام گشت نمیگیرم ما همین خیلی آدم فقط حجت و رقم و مهر و پیچت قطعی شرکت بقوت همه ایشون رو با ما ماشین دیگه شما میتونه که همکاری شما رو هم کنیم ما رو هم کنیم یک بابا جان هیچ کار به مینوس نیست همه کاری روی دنیا مینوس داره همون حالتی که مینوس میشه از جانب یا میشه از ما میشه از کدوم میتونی زنگ بزنی همه حلش میکنیم پس اکران حل کرده میشه یعنی که یا نفهمی ایشای و دیتیلو میشه از کلینتو میشه بعضی کلینتو هم هستن برادران و خواهرو یعنی که نفهمی همه کار دنیا مینوس داره بین نمیشه اما نکی هم حل کرده میشه ان شاء الله ما الله شاهده که بعضی برادران نفهمی میشه زنگ میزنن مثلا از چی شرکتای باشه چی اویا کمپانی باشه زنگ میزنن سایدینی چون رجیستراسیون باشه بچه چیکار پای کلینت شکایت داره و میفهمن ان شاء الله حل میشه ما خاطر دو ماشین شو هستن دو ماشین دیگه نیستن خدا نیست کنه رقمو داره اکران میتونید با بواری زنگ بزنید در خدمت شما نرخ نوا بردن اووردن 8000 ده 8000 چی میدونی اگه خودت گفتن 8000 ان شاء الله راه رودا یاردم میکنن بچه‌ها دا بردن میبیارن اونجا تاکسی دا پول نمیتین او تاکسی که شما خواه میکنه و بعد دوایو میبرن با گرایش میگذارن راسخود نمیکنه 8000 میگیرن میگن همین دوری 8000 دای اكو خورد خوراک شاشلی فاشلی میخواد ان شاء الله السلام علیکم و علیکم السلام ورحمت الله رحمت